da zaista mnogo više ljudi treba da preuzme odgovornost za pozicije na kojima je, za svoja činjenja i nečinjenja. I ja neću tu da prozivam samo najviše državne institucije. Jednoj, Ustavnom sudu, ja pripadam. Ja moram na prvom mjestu tu da prozivam ili pozivam, bolje rečeno, moje kolege univerzitetske profesore. Jer ako već studenti pozivaju na odgovornost, oni ne traže samo podršku svojih profesora, oni traže i odgovornost svojih profesora. A to, između ostalog, Jovana, znači da upravo u ovim, ne bih rekao teškim vremenima, sva vremena su teška za ljude koji su neradnici. Ovo su mnogo bolja vremena od nekih koje su bila pre nekoliko godina, pa i pre toga i tako dalje. Ali ovo su senzitivna vremena, dešavaju se neke promjene, da ne širimo mnogo priču i na globalnom planu koje se nesumnjivo reperkutuju na našu stvarnost. Dešavaju se promjene ovdje kod nas iznutra. Neki ljudi više i nisu onakvi kao što su nekada bili. Ima malo ljudi koji su dovoljno stabilni, drugim rečima koji su odgovorni. Ja čak to mogu da kažem i za pojedine kolege profesore. Pokušavam da apelujem na profesore, na moje kolege, da se nađemo u centru pažnje, u središtu pažnje, ali tako što ćemo pokušati da objedinimo sve naše studente. Jer znate, studenti su studenti, to su mladi ljudi, to su ljudi koji imaju po pravilu veliku energiju, tu energiju neko drugi mora da artikuliše, bolje je da to čine profesori na fakultetima nego da čini u ovom trenutku bila koja politička partija ili organizacija. Naravno može, ali ne na fakultetu.